Ko handlela yin'wana miyingiseri wa mina ho fana hi ringeta hi tindlela hinkwato ku tlakula mimoya ya hina hambi sweswi van'wana va nge moya wa mu Afrika-Dzonga la dyaka a lalela wu le dzanini namuntlha hikokwalaho ka swiphiqo leswi hi nga la ku langutaneni na swona tanihi tiko hi ndlela leyi kambe ha sindziseka ku va hi tlakula mimoya ya hina hi vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi ndlela yoleyo miyingiseri wa mina ina mitlhontlho yo tala leyi nga langutana na yona van'wana va ri loko va yingisele president Cyril Ramaphosa loko va kha va vulavula va hlamula swivutiso eka huvo yo endla milawu tolo a swi tikombi hi ri kusuhi na ku hambana na ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana nako swi tikomba ongeti hayi ka ha ta tika swinene tlhandla kambirhi hoyi leyi nga va koho ya timhaka ta ku ongeti ku na swihehlo swa ku Afrika-Dzonga yi nga va yi hoxe xandla ka ku xavisela kumbe ku nyikana matlhari na tiko ra Russia na swo swi hetelela swi veka ntshikelelo ka rhandi yona sweswi ni vulavula ku rhandi yi le ku tikeriweni swinene loko rhandi yi tikeriwa swi vula yini ka mina na wena swi vula ku nxavo wa mafurha wa tlakuka swi vula ku mali ya ntswalo wa mali yo lombisa na wa tlakuka swi vula ku lava nga na swikweleti swa vona swa tlakuka xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana xona tanihi tiko ra Afrika-Dzonga n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka toleto ke swi tikomba hi ri ku tikeriweni maAfrika-Dzonga hi le ku tikeriweni Afrika-Dzonga va ri a ri humele rivaleni ri vula ku kahle ri wela kwihi ka timhaka leti ti nga koho le a Ukraine na Russia kambe hambiswiritani lexin'wana xi nga koho i ku sweswi ku ta simekiwa commission leyi nga ta va yi kha yi endla vulavisisi byelebyo ku la ku ta kota ku twisisa ku xana loko xiyimo xi te tani xana swi nga swi vula yini ku ya mahlweni na koho ku na ntiyiso ku fika kwihi ka mhaka yo yaleyo se tin'wana swa timhaka leti hi nga ta va hi kha hi ti languta muyingiseri wa Munghana Lonene FM namuntlha eka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ta bula na Professor Themba Sono sweswi ku nga ri khale laya ka hafu ku bile awara ka ntlhanu timinete ku bile awara ya n'we nhlekani lowu hi twa ku swi nga va swi vula yini leswi vuxaka bya Afrika-Dzonga na matiko yo fana na va America xana swi nga va swi nga khumba hina njhani tanihi maAfrika-Dzonga eka vutomi bya hina bya siku rin'wana ka tika miyingiseri ka tika swinene kambe ke va ri tiko ra Afrika-Dzonga na maAfrika-Dzonga i vanhu vo tiya swinene va huma na le ka swiyimo swo tika timhaka ta ntlhanu wa makume na to ta ala ku hela hi ku na hoyi leyi nga koho ni vona na lava va Royal Leadership Unity swona swi hlayi swona ni RLU ya Royal Leadership Unity leyi rhangeriwaka hi hosi N'wamitwa wa vumbirhi tanihi mutshamaxitulu yi humese xitatimende mayelana na timhaka ta ntlhanu wa makume ni ta mi hlayela xona loko hi ka hi famba ku le ku tikeni ra vutlhanu ra kahle rirwani wena u nga muongori ka a hi ku hi ta ku nyika nkarhi hi vulavula na wena tanihi muongori ku nkarhi wala kambe loko u tshuki koti ku nghena ka hi byela ku i titwa njhani hi siku leri ra wehe leri ri nga ra n'we tanihi vaongori siku ra misava leyi ku langutiwaka timhaka ta ku tinyiketela ka vaongori lava tiyisisaka na ku vona leswaku va lwa na swiyimo hambi swi tika njhani mi ta va tsundzuka va kha va lwa na swiyimo hi minkarhi leyi ya COVID-19 n'we mi ri ka lockdown mi tshamele kaya vo va kha va ya mintirhweni se wa swi vona ku i vanhu lava va tirhaka ku hi teka vaongori hinkwenu vaongori hinkwenu ni ri siku ra n'wina ri vi kahle ka a ni nge mi hlaya mavito loko no mi hlaya mavito ni nge mi heti vaongori hinkwenu kambe mani lava ku nga vuriwa ku va khola a khensani ku na i mani ku na muongori wun'wana wa le khensani a nga vuriwa hi vito la a moyeni va ku wa khola a hi la ku n'wi navelela siku ra yena ra vuongori namuntlha kumbexani se va cincile hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano miyingiseri wa mehe i tin'wana ta timhaka leti hi nga ti langutaka kasi yin'wana mhaka leyiwani ni kombela hi yi yingisela kahle leyi ni kombela hi yi yingisela kahle yi mani tima na xinsin'wana lexi leyi yi na nkoka leyi eva ka yini tiko ra hina ra lova hi ku n'we mi hi rhangela ku amile ku hi pfuneni masipala wun'wana na wun'wana
ku na ndzawulo leyi langutanaka na timhaka ta mbangu lowu langutanaka na timhaka ta ku ka wadi yin'wana na yin'wana loko ku na leswi xavisiwako leswi dyiwako swi lulamele ku dyiwa swi lulamele ku swi xavisiwa ka swiphaza leswi nga tala hinkwako leswi mi le ku languteni ku swilo leswi xaviseriwaka maAfrika-Dzonga i swakudya swa muxaka muni ke maza mi vilela ke ku na muyingiseri a nga ni rhumela xithombe xin'wana xa cold drink yin'wana leyi ni nga yi tolovela na leyi a nga ni rhumela yona a swi fani kambe ti na vito rin'we xana ma vilelake ku loko mi ri tihosi kwala mugangeni leswi nge le ku xavisiweni kwala mavhengeleni ya muganga wa ka n'wehe hi swo swi nga ringanela ku va vanhu va swi dya ke ku na swihehlo swa ku kule ku xavisiweni swakudya swa khale swakudya swo bola swakudya leswi nga endleriwa hi nkarhi swakudya swo ka swi nga ri swa mampela lomu swiphazeni se xivutiso i ku tindzawulo leti ti tirhanaka na swoho ma kha ma endla ke ntirho wa n'wehe wa ku pikitela mi famba mi vona ku hi mpelampela swilo leswi xavisiwaka lomu mavhengeleni hi swoho leswi swi nga ringanela ku swi dyiwa ke e va ka yena loko ve leswi miyingiseri a vulavulaka hi swona leswi i ntiyiso hi ta hela hinkwenu hinkwerhu hi ta hela se ni kombela wehe kwala u xavaku kona namuntlha tiyisisa ku u vona ku swakudya leswi mi nge le ku swi xaveni hi swoho swa mampela ke kambe ke vusiwana byi nga vusiwana na byona i cina njhani nenge ku ri pulangi hi ku i swin'wana swa leswi hetelaka swi hi tikisela tanihi rixaka kambe a hi xiyaxiyeni va ka na kombela vanhu va le ku loveni wo twa ku munhu u wile fili munhu u wile ndleyini a swi tiveki ku vanhu va dlawa hi yini hikokwalaho ka ku swakudya leswi nga le ku dyiweni na swoho swi le ku hoxeni xandla hikuva swin'wana swa swoho swi va swi hindzeriwile swin'wana swa swoho swo yelana na leswi hi hleketaka ku hi swona a hi swona a hi languteni yaleyo kambe mina leri rintiho ra mina kumbe hinkwato tintiho ta mina ni kombetela vanhu lava landzelaka tihosi ta ka hina va ndhavezita mina hi ku mi pfuna njhani n'wehe hi vanhu lava va nge le ku hi xaviseleni swakudya lomu migangeni ya n'wehe va khanselara mi hi pfuna njhani n'wehe va masipala va ndzawulo mfumo hi woxe tintiho ta mina ti kombetela n'wehe hinkwenu n'wehe hi nga vi leswi xi ni vavaka ka masipala wun'wana na wun'wana ka mfumo wun'wana na wun'wana yi koho ndzawulo leyi langutanaka na timhaka letiwani kambe vanhu va haya mahlweni va xaviseriwa swo ka swi nga ringanelangi ni tshame ni swi twa siku rin'wana hi vulavula na mathe va ku va swi ndlile va kuma na man'wani mavhengele a sasela mani kambe swi ndliwa nkarhi wo tani hi kwihi ni va twile siku rin'wana kha hi vulavula na advocate Cedric Baloyi va masipala wa Greater Giyana va kha va ku hi le ku swi endleni le ku pfalapfaleni swi ndliwa masiku mangani endzhaku ka nkarhi wo tani hi kwihi hi ku vanhu va le ku dyeni thyaka laha handle la loko ku ve leswi miyingiseri a nga ni rhumela swona i ntiyiso a hi buleni timhaka hi teto muyingiseri wa mina ku na xivutiso xin'wana hi fanele hi xilamule vhiki leyi nga hundza hi mhaka ku xiwa ka mintirhweni a xi hlamuriwangi hi ta xi hlamula namuntlha xa vatirhi lava va le ka SASSA aka Malamulele lava ya ni ringanyetaka ku a va hlongoriwi ntirhweni loko ku impela leswiya va swi endlaku i ntiyiso laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860 002543 a hi ku timingisi rome ku u angula u ku yini comment yi timhaka namuntlha ku ri ra vuntlhanu kutetani ku tengiwa ka nandzu wa senzo meyiwa swa haya mahlweni namuntlha hi siku ra advocate mxololo van'wana va yimeri va nawu lava loko va yimini va kha va vutisa swivutiso swi nge endleki ku nga vi na swivulavula laha handle laha kambe hi ku timingisi rome 0860 002543 wo sungula vuyingiseri loyi nhleka minjhani Khalanga hi pfukile minjhani papa hi pfukile mvulavula na Jodola ka Mshwana papa matani na ku mi hlamusela timhaka leti ma heta ku ti vulavula laha hi timhaka ta swakudya swa tika Khalanga ndzi ya xava swakudya ya xava nyama yi endla ku ma 200 and something loko hi vuya la kaya laha loko hi vuya hi pfula hi kuma yi borile a ti nga ri vula na vito ra shop a mi nga vuli vito ra xopo mi fike njhani ka ku xava nyama mi ze mi fika kaya mi kuma yi borile a yo wa ndzeni ka yini a yi ri ndzeni ka plastic a yi nga koti ku pfuleka i plastic leyikulu liya n'wa nyama leyikulu kumbe ya tiphisi ta sweswi swa ti-braai pack loko hi ya fika laha yi kumaka hi sweka laha se yi borile
hayi mata na sweswiwani vulavula na sweswi a tilo ni nga pfuneka njhani ku kota ku ni ya va khomisa a mi fane mi tlhelerile loko mi kume ku mi xaviseriwe nyama leyi yi nga chuwa problem loko ya pfula i kuma ka se loko mata swi na sweswiwa swi ni heta moya khalanga nemetweli papa nemetweli mani twa van'wana a na ha swi tivi ku se heta ku yini ku swi va heta moya kambe mhaka hi yaleyo ya ku loko mi kuma ku swilo leswi mi nga swi xava a swi enelangi kumbe a swi fikeleri leswi n'wana mi hleketelaka ku swi fikelelaka ma pfumeleriwa ku swi tlherisela a vhengeleni mi kota ku ya twa ku va mi pfuna njhani kumbe na hemba golele hi van'wana va lava swi tivaka swa timhaka ta vatirhisi hi ndlela yeleyo a hi ku timikisera me 0860 002 a hi ku ku n'wangulo wa wena u ri yini n'wana tinhlekani n'wana te i nhlekani ahe ba ni pfukile hello ni mi twini ni mi yingiseri okay la commenta kale ya swakudya ngopfungopfu kale ya cold drink ne ya ni la Pitori ni tshama la ekhulasi la kusuhi na Coca-Cola ku ze siku rin'wana hi lo tshama hi xava cold drink ku ta mukulukumba wun'wana i tirha Coca a ku Coca leyi mi nga ku yinweni a hi yona hi ku i vula yini a ku mbhoni mi tela na Coca ya original mi ta yi vona ivi a ta na yo yena ti hambanise maphephe vi hi kota ku vona ku hambana laha a swi teka nkarhi va jikajika va yisa lavana va hi phaka pamphlet va ku ti-cold drink ta Coke mavhengele va hlaye mavhengele mavito va ku ni ta mahlaya va ku KitKat Boxer na yini xin'wana lexiwani a ku hlayiwini kwalaya va ku ti-cold drink leti va ti xavisaka ta Coke ku na va hisela va ti endlaku la Lodium a hi ti-original se a ni la ku tiyisisa kwalani ku swakudya leswi nga ri ki swa mampela hi le ku swi dyeni vanhu va le ku swi nweni la tikweni leri kumbe ku na vanhu lava va holeriwaku ku vona ku hi dya swakudya swa mampela mara ene a ve le ku swi endleni sweswo ku ni hleketa na siku rin'wana ku ze ku vulavuriwa hi swakudya ku nghena muyingiseri wun'wana kona ka nongolokulu a ku ni tirha ku rapa date ya swakudya loko swi expiring yes na a ku nto ka ni nga vuli vito ra khampani leswi vulaka ku swakudya leswi nga ri ki swona hi le ku swi dyeni ene vanhu lava fanele va langutaku vanhu lava dyaka swakudya swa ntiyiso ntirho wa vona a ve le ku endleni ve le ku feyileni ni mi tweli papa hikuva va ve va kombisa loko mo languta ku na tishopo leti ndlaku special mi kuma va ku ti-cold drink ta Coke a va endla ta Coke ntsena minkarhi ya kona va ku ti-cold drink ta Coke mi kuma 3-4 a va nga ta mi endlela special sa Stone kumbe yinini mi kuma ku ri Coke ku va ku nga ri tona ti-cold drink teto kambe xiphiqo i ku hi swi vonisa ku yini hi va mbuyangwani hi tita loko hi sungula ku yi vona hina miselo ya tirha Coke ivi ya hi kombisa hi phepho leri a ri khavharaku lera ra plastic ka leta mabodle ya tiplastic letiya a hi kombisa laha ti fikaku ti hlangana kona a ti nga hlanganisiwi ku fana ni mi tweli papa inkomo 0860 002 hi ndlela yaleyo un'wana muyingiseri loyi nhleka inkomo khalanga mpfukile hi pfukile papa minjhani hi pfuke swinene mi lava na xipala ri la bya mina aye papa mina eka siku ra namuntlha ra Mrs Day ni lava ku tlangerisa vanhu lava tinese lava ni va tekela ngopfu enhlokweni swinene ngopfu na ku ntirho lowu va wu endlaku ni vona ku ri ntirho wa kahle swinene ngopfu na ku ngopfungopfu ku ngamu ya mina leyi nga yi teka na mhana wa yena mamazala wa mina i tinese hinkwavo ni nga swi nga tlhela va angarhela na vona ku na wu vona ntirho lowu va wu endlaku wa ku saseka hi ti-Mrs Day eka vona hinkwavo inkomu khala na khensa swinene papa inkomo ahe va wu vona ntirho lowu vaongori va nge le ku endleni va tirhaku hi ku hi teka va tirhaku hi ku tinyikela ku vona leswaku hi hetelela hi hlayiseka tani hi rixaka wena u ri yini ke 0860 002 i nomboro leyi tirhisaka leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa wena hi ndlela yaleyo 0860 002 nhleka inkomo mashi a hi pfukangi ngopfu hi swin'wana na swin'wana mara mo ni hlamusela leswiwani khalanga na ta hlamula ka mhaka ya swimbirhi swilo leswi ni nga ta vulavula hi swona ka Afrika ku nga mhaka ya mali
vonaka ku yi tsariwe hoxeka ni mhaka ya ku wa ka rhandi ya hina swa ni vava ku wa ka rhandi swa ni khumba ngopfu hi mhaka ku loko rhandi yi nga tirhi kahle khalanga vanhu lava hlupheka ngopfu i swisiwana swa swisiwana ntiyiso loko petrolo yi gonya swa boha yi gonya petrolo hikuva rhandi yi nga tirhangi kahle vanhu loko swakudya swi sungula ku durha swa durhela ngopfu lava va nga kumeki mali yo tala ivi ni visiwana byi ya mahlweni atikweni ra hina a ni ta ku na vona vanhu lava va ti-political parties hi ku hambanana ka vona na loko va ka va endla swilo va ku ka man'wani va humesa mahungu mo karhi va ma humesela matiko ma le handle mo fana na vo America na man'wana a va hleketeleli na vaakatiko va tiko leri a va tlangi tipolitika ta vona kahle ni vula leswi timhaka leti ti vulavulaka ku hi luya wa ambasadara ya America mi ta titwa loko se nkarhi wu ya ka wu famba i tikuma ka vanhu va DA leswi swi pendaka tiko ra hina ku biha a va tlangi tipolitiki ta vona hi ndlela leyinene kala na swi twisisa ku va le ku ka ntlangu wa tipolitiki kambe hina vanhu hala hansi a va hi hleketeleli a va vulavuli tiko leri ku biha kambe va ka va hleketelela vaakatiko va tiko leri ivi ni khalanga loko ni langutisa mhaka leyi ya mali hi ku ya hi mina loko vo ni vitana xivongo xa mhe va nga xi vitana kahle ni nge khomeki kahle kambe ku na leswi ni fanele ni rilisa swona ni fanele ni rila ntima ni vula swo khalanga hi ndlela ai se mi ta na yin'wana mi rila mi pima se swi fika njhani laha ka leswi hi nga ka swona ni rila ntima hi mhaka leyi khalanga ni nga nyika xikombiso mbe ni vulavulaka vhukele loko vhukele yi tsariwaku yin'wana i VHU yi ku vhukele yin'wana i VU a ni ta tshama ni vona na siku na rin'we vanhu va ka va vilelela ku a hi cinceni leswi swivongo swa hina swi nga tsarisiwa swona tanihi matsonga leswi swi nga swivongo swa hina a hi le ku rileleni swivongo ku cinca ka swivongo swa hina ku swi tsariwa kahle hi rilela ku mali a yi tsariwi kahle mara swivongo swa hina swi tsariwe swi hoxekile a ni ringarili a hi rileni kambe nkulu luwa wo pfumala ene na nkulu wa ene a swi nga vi swi boha ku hi za hi rila ku fika kwalano a hi to yisa xivilelo xa hina siku rin'wana ka reserve bank hi ku cincani leswi mi nga swi endlisi swona a ku hi vona ka ingaku hi rixaka ro rhandza ku rila hi ka hi tsandzeka ku rilela ku va na hosi nkulu a ni sweswo swi rileriwi sweswo swi rileriwi a swi rileriwi loko ku ri hava ku hava swona kambe mina leswi a ni futa a ni ta vula swona khalanga ku nga ri ku huma nhlokweni loko a va tihosi ta hina a ta va tshama hansi ti languta khale ka mugazankulu leswi a yi tshamise swona ri ku ri tavi hlanganani yini sweswa va veka va vuhosinkulu hi ku ya hi swifundzatsongo leswiya a swi ta hi antswela a se swi pfuvapfuvane ngopfu swi nge lungi loko kwale ku sunguleni kambe hi khensi tlhelo rero mi nga ta na rona a ni ringeta ku kombisa rero kambe leya rhandi yi ni khumba ngopfu khalanga ntombile ya mheva ya ngopfu a ni se tshama ni vona rhandi yi fika ka 19 rhandi na siku na rin'we ne me twilibot hi mani twa tinhlokomhaka ta mahungu khensile swinene 0860002543 a hi tweneni ku mahungu ya wara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a nga kona muyingiseri wa mugena lon FM i nkarhi luwa wa ku hi ta ya ka xivutiso xa muyingiseri kambe ke yi mani sungula hi twa lava nga tirhisa ti-voice note va tirhisa 0712659860 hi twa ku vo va ri yini wo sungula hi loyi enhlikani bot Patrick matamhaka ya swakudya yi ta hi karata ngopfu a hi swakudya ntsene bot Patrick na swinchinani leswi nga ta va hisa lava hinkwaswo leswo tlanga hi tipondopondo leswi kumaku vanhu va forini lahaya va karhi va folela xinchinani xin'we khona to khona i swinchinani leswiya na vana timali to dya xikolweni loko mi va nyika mali yo dya xikolweni a va ha tekeli ku ya dya xikolweni va vuyela ku ta folela ku tlanga swinchinani leswiya
ende a ku le ku endliweni nchumu hi swona swinchinana leswi lexi ni swi tivaka a swi le nawini swinchinana leswi hi botpet inkomu. Minjhani botpet Khalanga, mina na ku hlamula leya timhaka ta siku ra manese ni ri ni mabela mandla ni vuyelela manese me le ku tirheni ka ntirho wa vona hi ndlela leyi. Botpet hi ti 29 ta December ka lembe leri va siko ka rona a ni cheleliwe poison ni heti 10 days ni nga dyi ni ri xiritsini, se na vutomi bya mina ni give upini ka ha ri ha munhu la hi ndlela mixaka ku faneleke. Va ve va ni operator na family ya mina kahle kahle ya give upini ku poison le ku dyeni ka ha ri ha munhu. So I don't wanna lie to you, mina na va khensa vanhu lavawani i DJ Mabonza kusuka Mavilikwe. Ehlingani Botpet na Botmogo muhumelerisi. Botpet swakudya swo ka swi nga endlangi kumbe swo bola ta swi dya ku ya mahlweni, hi ku vanhu lava fambaka va kha va cheka swilo leswiya va fika va swi kuma phela ku ri ku na swakudya leswi ka swi nga endlangi leswi nga hundzeliwa hi nkarhi wa swona, a va endli nchumu. Ni vulavula hi ndlela leyiwani, vo nikiwa mali ku va hundza. Swi fana na vatirhi lomu ka tindhawu to hambanahambana, ku nga va maxopeni kumbe kwihi ti-inspector va kona va ka labor va fambaka va cheka vatirhi, a va fika va cheka la ku la u ta tiva ku munhu wa ya livhini kumbe a nga yi. Vanhu va tirha ku vava hikuva vanhu lava neti va fika va nyikiwa mali, va teka mali va famba. Ta hlupheka Botpet ku ya mahlweni, a swi nge heli swilo leswi. Inkomu. Siphola Mathebula, ni kombela ku lata pfuniwa Botpet. Mhaka leyi mi yi vulavulaka ya swakudya lewa i ntiyiso hi ku na van'wana va vatirhi va koho kwala hi tshamaka koho mugangeni a va na ntirho na swona swilo sweswo ku lata languta ku date ya swakudya yi njhani kumbe swi expirini. Loko a nghena xopeni u ta vona tlha huma karhi a nwa Red Bull kona kwalaya xopeni laha a nga yo byeliwa ku ri ku na swakudya leswi ka swi nga tshamisekanga. So a va le ku tirheni ka ntirho wa vona Botpet, ya to swi dya. Loko ri hato swi dya swi vula ku hi ta vaya hi ta vaya loko swakudya swi pimeriwa nkarhi swi hetelela swi va tani. Kambe ke nte ri ku na muyingiseri a nga vilerisiwa hi matirhele ya hofisi ya le ka SASSA aka Malamulele, ivi hi sindziseka ku va hi lava Mankhosa va ku hayi ku ta vulavula va vuhosi bya nda ku tama. Hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Bafu, inhlekani? Inhlekani Botpet, good day to your listeners. Ni kombela hi yingisela mina na n'wina mi twa ku va ri yini hi hofisi ya n'wina ya ka Malamulele ani ri. Thank you. All right. Yimani hi twa ku loko hi bula na vona a va ku yini va te. Mina ku na xiphiqo ka Malamulele ka SASSA ya ka Malamulele mwaxi. Mari va mwaxi. Ni mi yingiseri. Ku na xiphiqo ka Malamulele a ku na service. Ni yini mavhiki mambirhi a hi pfunekangi na nsati kha hi lava ku tsarisa n'wana. Loko mi fika laya va mi byela ku ri va rhanga hi va le xibedhlele va pfuna vona. Loko va heta va le xibedhlele va ta pfuna vakhegulu, loko va heta vakhegulu hikuva va ta ka vamhana vana. Loko nkarhi wu kha wu famba, loko ku 1 o'clock va ya lunchini, loko va vuya va continue hi sweswiya. Va ya lunchini njhani? A ni ri hofisi yo pfala ngci ku fana na le mavhengeleni ya lava va huma India va pfalaka loko ku fika awara yan'we, vo pfala na vona va ku hi ya lunchini hinkwenu. Hi sweswo va hi byela ku hi ya lunchini, a hi nge pfuni munhu, hi ta za hi sungula ku pfuna vanhu futhi hi 2 loko hi ya lunchini. Leswo va dya hi group. A hi swi tivi ku va dya hi group kumbe swo endlisa ku yini, mara ku va ku nga ri na service leyi va ku yi ri ku fambeni. Vaaki between 1 and 2 va fanele ku tshama va rindzela vona va vuya lunchini. Yeah, no. Ku tlhandla kambirhi hi last week Friday va jele timhaka ta ku ri hi tifomo ta lave le xibedhlele i deadline va la ku heta hi vona. Se a va nge pfuni munhu, vamhana vana a va tlheleli kaya, vo tsala list va ku hi Tuesday hi ta sungula hi n'wini. Loko hi fika tolo hi Tuesday va fika va hi byela timhaka ta ku ri hayi hetisa swa le xibedhlele, mara vete a ku ri deadline hi Friday. Va hetisa le xibedhlele ku za ku fika vo 12 va ku list liya hi ta yi landzelela sweswi, mara ha rhanga hi pfuna vakhegulu.
loko va chayisa hi 4 tolo vakhegulu na vona a va nyikiwe list ya ku na vo va ti tsala mavito vakhegulu mahaxi ku loko va ta namuntlha ku sunguriwa kona ku ve ni ka ha ri na list ya last week leyi nge se endliwa ku nchumu se vanhu va ri vana ri ze ri khuvangana ri rhambana ri thola tithekisi ri ya a Vuwani rin'wana ri ya ka Mhinga rin'wana ri ya ndhawu yin'wana ve hi le Venda ni rivala vito ra yona va ya ku pfuniweni se ve nge vuli vanhu va ka Malamulele lava fanelaka va korhokela vaaki ku nga ku ri problem ya network because vanhu loko va ya Vuwani va fika va pfuniwa same day loko va ya ndhawini yin'wana ya le Venda va fika va pfuniwa same day na tindhawu letin'wana va pfuniwa same day mara ka Malamulele mi nga gidela n'hweti yi za yi hela muhaxi SASSA ya ka Malamulele mi nge za mpfuneka ni vulavula sweswi n'wana loyi a hi n'wi yisa na nsati it's less than a month old se a hi boheka ku hi famba hi ri vambirhi and return trip loko hi famba hi ri vambirhi i 100 rand because i 25 rand munhu un'we 25 rand ku famba se yi va 50 rand 100 rand ku vuya hi ye ka nharhu ku fikela sweswi i 300 rand ximalani xexi hi ngo hi ya tarisa xo ku xi ta kota ku pfuna n'wana se hi xi dyi hi xi heta hi ndlela hi nge za hi endla na nchumu hi mhaka ya vukorhokeri lebyi nga phuwa aka Malamulele and na ku vulavula na vanhu mahaxi a va swi koti va vulavula na vanhu ingaku hina hi nga ta laha ku pfuniweni vo va la ta hi pfuna hi ku hi endlela favor ku ve va thoriwe as public servants lava fanelaka ma va tiva hi ku va na ti-name tag vanhu mani lava va nga hi addressa a gate-ini a va ri hava name tag mani lava va nga ta va ta hi addressa loko hi tshame kwala tendeni kwala kusuhana na entrance a va ri hava name tag boti loyi va nga ta va ta teka tifomo lexi a va ri na xona i beji ya ka ZCC so ri ku vula sweswo a va ri hava name tag a ku na loyi muhaxi ni nga ta mi byela ku ri ni n'wi voni a ri na name tag ni mi twi papa ni khensi ku khensa mina muhaxi inkomo ai ku le ku tikeni kambe ke a hi twenini ku lavawani hi nga siya mahungwini va ri yini vona ni hleka hi sweswo mingiseri Muganga FM hi leswi a hi nga swi twa vhiki leri nga hundza min'wana mingiseri a kha a vilela vafu mi ri yini n'wina loko swi te tanihi SASSA But Pat and your listeners, we want to really, from the level of the province, really apologize for inconvenience caused for the beneficiary concerned and many other beneficiaries that he might be speaking on their behalf. But what we did, Pat, what we know is that you'll know that there are problems with regard to shading. The information we have at hand is that if once load shedding happened, the office had a problem of picking up network, which causes delay in terms of managing the queue and the numbers of beneficiaries who are there, so that they can be assisted faster. So once there's load shedding, there are breakups. So that's why those queues are affected. But since in our IT, who are working on the issue, and the office now, as we speak, we have installed the solar panels, which are official so that they can continue to fight. In terms of the working arrangement, vafuwi a ni tivi man riqingho ra ku na ri le ku tsematsemeni swinene ni kombela hi tlhelela ka muhumelerisi hi twa ku hi nge mi kumi hi layini yin'wana ke hi kota ku swi twa kahle leswi mi nge le ku swi hlamuseleni hi ndlela yaleyo muhumelerisi ni kambele ni vona hi twa ku hi nge kumi layini yin'wana hi kota ku vona ku hi swi twa kahle leswi va nge le ku swi vuleni hi ndlela yaleyo kambe leswi va sungulaka hi swona va sungula hi ku kombela ku khomeriwa ka n'wehe mi kuma ku vukorhokeri ka hofisi ya SASSA swi vula ku hi va ka hini khomentse vutimela yi nga se ba awara ya 13 nokateko ya Afrika wa vulavula hi kulukumba bya ndakutama va vulavulela va SASSA eLimpopo hi vo hi vula ku na vona andaka loko muingiseri a velerisiwe hi timhaka ta ku vukorhokeri bya hofisi ya ka SASSA ka Malamulele vafu ntwa ku hi se helela yini ya kahle a ma hlamusela thank you, but I was still saying from the level of the province, we want to apologize for the inconvenience caused to the beneficiary and many other beneficiaries that he might be speaking on their behalf. The situation at Malamulele office
is that we have got a problem with during load shedding. We had a problem with network picking up all the time during load shedding, but we have since escalated that with our ICT, who are working on the enhancement of the network in that office. We have also installed what we call the solar panels in that office so that our officials can be able to do their work. Their laptops are installed with your 3G cards where they can be able to work remotely so that each and every beneficiary who visits that office can be assisted. So for the inconvenience caused in that week, we do really apologize. We have validated that with our managers, and they did say they had problems with network. And one of the problems that you find there with a lot of number of people who were there on the queue during the week, you'll remember that there were those who wanted to do their card swap, where people now, those who had their cards, expired cards, now they were trying to change their cards. Others were trying to change their method of payment. And you'll know that in Malamulele, one of the problems is that the post office in Malamulele is not working. So we had some of those challenges, but we do really want to apologize. We have attended to the matter. We have spoken to the district manager and our grant manager in Themba, who are responsible for the office, to make sure that the office is monitored time-monthly. And our officials have been trained in line with customer care charter on how they should be able to treat beneficiaries. So we will be receiving continuous reports from our managers who will be monitoring that office. In terms of work rotation, and the listener, is that in terms of how SASSA office works during lunch, we make sure that there is rotation. If one or two officials take a break for lunch, other officials must continue assisting beneficiaries who are on the queue. So we want our own customer care charter to be fully implemented in line with the accountability principles. So we are monitoring that office. It is true that some of the beneficiaries who will go to offices such as Vuani, Trando, and Giani, mainly because in those areas, particularly for card swap, you will remember that for changing of the expired card, that is only done at post office. Only SASSA officials can only assist beneficiaries to ensure that they reach the nearest post office so that they can be able to be assisted in changing the expired card. But majority of beneficiaries who will be there will be those beneficiaries who want to change their method of payment, changing or moving from one banking institution to another, so that they can have a full control of their money as they are paid into their account by SASSA every month. So we really want to apologize for that inconvenience. You will know that the load shedding has affected a lot of things. Sometimes there are network glitches there, here and there. We have actually informed our ICT to clearly monitor that office and enhance the systems in that office for the present the listeners. Kube timhaka ta rotation ni mi twi mi hlamusele kahle swi vula ku a ka ha ri na nkarhi wa ku ofisi ya SASSA hi ta ya hi fika hi kuma va ku yi pfarile ve yi lanchini hinkwavo a swi koteki sweswo kambe ke a ni lava ku kamba leya ti-name tag hi ku ni tiva ku mina ti-name tag ku munhu un'wana na un'wana loko a fika i fanele a swi tiva ku i le ku pfuniweni hi mhani khosa hikokwalaho ka yini vatirhi lava n'we va nga vi na tona a swa ha bohi ka SASSA. I have directed the grant manager to prepare a report and investigation in that regard. It is in line with our charter and battlefield principle that each and every official during working hours must be having their name tags, and all officials do have those name tags. So we are following up on that matter. In terms of working arrangement lunch, there's no way that SASSA offices during working hours is closed. Our SASSA office is open from 7:30 in the morning, they close at 4. During lunchtime, beneficiaries must continue to be assisted. Officials know that they must do rotation in terms of having their lunch break, which is almost about only 30 minutes. So there's no time that the SASSA office will be closed during the day, during working hours. So we are following up on the officials who are not complying with the
the wearing of name tags. We will be receiving the report from the district concerned, which is Themba, and we will make sure that the office fully comply. But we do want to apologize for any inconvenience that has been caused to beneficiaries. You know that SASSA for over 15 years, it has been a caring organization. We deal with the vulnerable in our community, and we manage over the years to ensure that all our beneficiaries receive their money all the time, at the right time. So we want to continue with our motto of ensuring that we pay the right people at the right time in Jalo. So these officials must know and that we really mean business when we are working with the poorest of the poor. A swi koteki vafuwi ku vatirhi lava va kha va tirhaka SASSA hi Monday, I mean hi Tuesday loko hi vuya ka long weekend ku nga vhiki leri nga hela na mitwa you are apologizing va chargiwa hi something kumbe va hlongoriwa kunene because a va le ku tirheleni vaaki a swi koteki sweswo. We are able to take action where we've got evidence. That's why I've said dispatch in the listeners. We have directed the manager to prepare a full report on that office and all the officials who are affected, and the assistant manager who is managing the office should be able to provide that report in terms of the working arrangements and the behavior of officials in that office. We also be sending our customer care champions in the province, in the region, to go and do retraining in terms of how customers must be taken care of. So we are doing all the support that we're supposed to do to make sure that that office is fully functional and complies with the customer care charter. Na mitwa ka support kambe ke ku va hlongola ke hi kota ku kuma vanhu lava nga tiyimisela ku tirhela vaaki bodzanda hi ku it cannot be ku munhu loyi a lavaku 480 a spenda 300 ku kuma 480. It's too much. It's very true. It's very true. That's why we started by really apologizing for that inconvenience. Those officials will be found wanting, will be found guilty after the investigation and the report has been presented to SASSA. Action will indeed be taken against them. So loko hi ka hetsela budzana mi ri yini ka vaaki loko va fika a hofisini va nga enetiseki leswi va swi kumaka service leyi va nge le ku yi kumeni va fanele va endla yini? These officials can be able to report any official or any wrongdoing by our officials by calling our toll-free number, which is 0800 601011. 0800 601011. Or either call myself on my cell number or the district manager, grant manager, Ms. Julia Koza, who is in Themba. My number is 076 301 7745. 076 301 7745. My Ms. Julia Koza's number is from Themba, with the grant manager responsible for that office. Their number is 060 657 9969. 060 657 9969. It can be able to assist Mami Julia Koza to prepare a full report while she's doing her investigation so that SASSA can take action against all the officials affected. Okay. No. Nemitwile vafuwi swi vula ku loko munhu a fika hofisini ya SASSA i fanele a pfuniwa hi munhu loyi a nga vekela name tag hi swi tiva i le ku pfuniweni hi mani loko tshika ku va na swiphiqo a lava murhangeri kwalaya va kota ku vona ku va pfunana njhani handle ka sweswo a nga tirhisa tinomboro teti mi nga ti kombisa laha hi khenseli swinene vafuwi. Thank you very much. Inkomo hi sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i nkulukumba bya Ndakutama va suka ka SASSA. A hi ri vanhu va hlongoriwa a hi lavi ku vanhu va hlongoriwa hi swona hi vulaka swona kambe loko vanhu va nga tiyimiselanga ku tirha va tshiki va nga endleli favor se loko i fika hofisini ya SASSA kusukisela sweswi i kuma munhu a ri ha name tag i nandzu i nandzu loko u kuma munhu a ri ha name tag n'wimangali munhu yaloye i nandzu hikokwalaho ka yini a nga mbali name tag a nga mbali name tag hi mhaka ya ku i la ku khola a kholela swisiwana swa swisiwana leswi lavaka mali leyi a holaka yona yena
loko mi nga la ku tirha tsikani va ka yini fambani mi ya ti dyela pension kwala mi nga ta va mi ri pensionini kona mi nga tirhi kambe mi nge kholeli vonani munhu i tirhisa 300 rand ku ya kuma 480 swi vula yini sweswo na fashion leyi mi nga yi sungula ya offline ani loko mi langala ku tirha mi ri hi offline na yaleyo ha kha mi lavela ku hi kota ku swi tiva ku hi mpela system leyiwani yi va yi ri offline kumbe yi offline ke hi leswi mi hembaka hi swona sweswi se ha mi tiva tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika Wa Vulavula na n'wina mi xi rhumela ka mavasa es@sabc.co.za hi ndlela leyi ta kota ku twa xivutiso lexi mi nga kumi ri na xona hi ya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi bula na Professor Themba Sono hi bula na vona kha hi languteka timhaka ta hoyihoyi leyi hehliwaka leswaku ongeti Afrika-Dzonga yi nga va yi xavisele kumbe yi cincane na Russia hi timhaka ta matlhari swi vula yini leswiwani ka tiko reru ta twa hi vona Prof loko hi bula na vona kambe sweswi ku na muyingiseri loyi hi nhlekani minjhani papa hi pfukeli n'wina minjhani papa hi pfukeni batho I can't that's right man hi le ku rileni sweswi ni nga ku swi hlayisele ka Malamulele ni un'wana wa swona kusukela eMvhulu ku fika wa vunharhu ni keni ya a yi bayivhele ni keni ni pfumala vukorhokeri xo sungula loko ni fika hi Mvhulu vuxokoxoko lebyi a ni ya hi byona ni vutsini ivi ni kuma ku va ku hayi nge swi koti ku pfuna tlhela vuya mundzuku loko ni tlhelela hi xa mundzuku ku laviwa fayili kusukela nampundzu ku ziya kumeka half past 3 ku lava fayili ntsena nge ziya kuma mutsungu loko kume fayili ya leyi phakati hi fike hi yima a timinete to ka ti hlayanga kusuka kwala va ka va fotisa vanhu emahlweni vanhu lava mi va kombelaka ku ri hi va ripota kusukela sweswi a va dzoki ti-nametag ku matirhelo ya vona a ma basanga va ndlela ku tumbeta vuxokoxoko byete so ivi loko hi hetelela hi ya fika laha kusuhani hi vo 4 va ku ri no a mi nga koti ku pfuneka hi madokodela va chayisile mo famba mi ta vuya mundzuku hi ku tlhelela hi ravunharhu hi fika hi kuma ku ri ha pfunekanyana loko ya fika le ku heteleleni va vula switori swa ku ri ka bukiwa so leswi ni nga vulangi ku sukela loko hi sunguleni Mvhulu ni ta fika sweswi se ni hleketa ku ni ta ku endla hi suka hi ri ka distance no suka ka nghala runi mi ya aka Malamulele mi kini hi ri movha ku munhu a hi yisa yena i mudyuhari a nga koti ku famba hi yexe hi famba hi timovha to twayana so va ku hava yin'wana ndlela kasi xivangelonkulu a va na information leyi nga helela va ri vosisa lava mi rhumela kona loko mi vuya mi nga pfunekanga va mi tirhisela ka vona veri hina hi nga endla xihoxo ku rukeni a hi va tlulangi hi nte hi le ka vona va helerisa ku yanani kwihi loko swi ka kona hi ya lava helerisaka kona ki hi famba hi step hi step mara a ku heteleleni va ku mi endle xihoxo ku mi yela a ku nga fanelanga mi fanele mi sungulelaka hiwa leswi hi nga rhumiwa hi n'wina ku ya leke se hetelela hi pfunekisa ku yini na so vukorhokeri aka mixaka hinkwayo ya mfumo le ku vuyeni u ni byeleni loko mi lava fayili kusukela ro mi fika nampundzu hi chaya mi nga pfunekanga a hi le ku yeni helo na vutomi a ti hlupheka ni mi tweli papa no na khensa inkomo papa khensa swinene maswethu hi laha swi vanhu va nge le ku hlangana na swona ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana lawani a hi ni mahungu ya misava ya awara yan'we namuntlha ku ri ravuntlhanu siku ra 12 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi hi ri ka stage 6 xitisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom minkarhi wa mahungu ya misava hi nomu wa sesi Lilian Hlavangwana inkombo timinete ntsena mingisiro Munghana Lonene FM ku phela ora ya 13 nokora ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ra vuntlhanu namuntlha siku i ra 12 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi lembe ra 2023 nharhu sike timhaka hi timingisiro Munghana Lonene FM hi la ku bula na Professor Themba Sono hi bula na vona laha hi timhaka ta hoyi leyi nga pfuka andaka loko ku tiveke leswaku ku hehliwa leswaku Afrika-Dzonga yi nga va yi kha yi pfuneta tiko ra Russia ku timhaka ta matlhari hi ndlela leyi leswi vuriwile hi muyimeri wa America laha nga la Afrika-Dzonga tolo loko a vulavula na vateki va mahungu kambe ke na president va vutisiwile kambe va kombisa timhaka ta ku ka ha ri ku tirhaneni na swona yi va ni amukela Professor Themba Sono Prof inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Hlekani kalanga Phet Mathebula na team ya n'wina na hinkwenu n'wina vayingiseri va Munghana Lonene a khensa Prof hi leti timhaka ha fanele ku chava hi chava yini loko ku ri xiboxo xa maAmerika loko ku ri xiboxo xa Britain
loko ku ri boxa xa fora kumbe xa European Union kumbe ya NATO hi fanele ku ri chava kambe hikuva hina va Afrika-Dzonga hi va Afrika-Dzonga a yi karhi hi hanya la swilo swo fana na ti-sanctions swo fana na vo AGOA swi nga si va koho so manjeni lavo va nge n'wina ma-Afrika-Dzonga mi fanele ku ri mi chuha ngopfu hikuva ni mfumo wa ti-sanctions mfumo wa vo G7 lava va nga ka G7 lava nga ka NATO lava nga ka European Union lava nga Security Council va ta mi panisha va ta mi yisela sanctions President Cyril Ramaphosa a fane ku va tolo a byerile murhangeri wa America loyi a nga ambassador Ruben Bikeki ku ri a swi tiva ku ri xikepe lexi fikile a Simonstown a swi tiva ku ri a swi ta endla yini a swi tiva ku ri xi tekile yini kumbe xi layicherile yini and so on so a nga ku haya hi ya languta hi president ya njhani a nga tiviki ku ri xikepe lexi Russia a xi endla yini la a fanele ku va byerile ku ri hayi swa n'wina sweswo loko xikepe xa Russia xi ta la Afrika-Dzonga AGOA leyi mi vulavulaka yona a yi pfuni hina ntsena yi pfuna na n'wina ma-Amerika mi swi tiva ngopfu ku ri yi mi pfuna ngopfu loko ku ri a yi nga mi pfuni a mi ta va mi yi tsemile khale a ni ri khale mi karhi mi bohuwa mi ku wena Afrika-Dzonga tshika ku sapota ma-Palestinian leyi sapota Israel leswi swi endlaka yi dya ma-Palestinian manjeni Dr. Naledi Pandor wa ala sweswo so namuntlha ke mina ni ri lavo va ANC va nga yima hi ku tiya va ku a hi endla leswi America yi swi rhandzaka hi mhaka ya Vladimir Putin president ya le Russia u ta la Afrika-Dzonga hikuva Afrika-Dzonga is a free country Afrika-Dzonga hayi koloni ya America hayi koloni ya Britain hayi koloni ya munhu un'wana hi koloni ya vaaki va Afrika-Dzonga kambe viri yini hi timhaka ta ku sweswiwani ku vulavuriwa na hi timhaka ta ku hi mpfhuka ku huma mahungu lawa rhandi yi tsekatseke yi fika ka level yo ka yi nga si tshama ku yi fika ka yona rhandi yi to dzumba yi karhi yi cina yi ya henhla yi ya hansi hambi ku ri swilo swa ma-Russia swi ri kona ri nga swi kona a yi to dzumba yi karhi yi cina rhandi hi vonile wa to loko ni suka ni America malembe a khale ngopfu dollar a yi xava tirhandi tinharhu kumbe tirhandi tinharhu a yi xava dollar so swi manjeni yi le hansi ku matiko a cinca so hinkwaswo a cinca a swi voni nchumu sweswo yi ta tlhela yi vuya yi tiya rhandi va nga chuhi loko rhandi yi ri namuntlha yi ri maybe 19.26 ka dollar a swi vuli nchumu yi ta tlhela yi vuya futhi yi nga tshami kwalaho yi va ehansi koho kwalaho minkarhi hinkwayo se leswi president mi nge va tsandzekile ku hlamula leswi a va fanele va hlamurile swona ku fanele ku endliwa yini ku ya mahlweni sweswiwani ngopfungopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta ku van'wani va twa onge ku ka va nga hlamulangi hi ku kongoma hi xo xiphiqo loko a va lo hlamula hi ku kongoma a swi ta va swi olovise timhaka to tala no va fanele ku va byela president Cyril Ramaphosa ku ri u fanele ku ri loko a pfula nomo wakwe a tiva ku ri a mihleketweni yakwe ku na yini a fanele ku va a hi mhaka ya yini a nga fani na manani loyi Dr. Naledi Pandor yena loko a pfula nomo wa swi tiva ku ri u vulavula yini mhaka leyi ya ma-America na Afrika-Dzonga kumbe ya Britain na Afrika-Dzonga kumbe ya NATO na Afrika-Dzonga kumbe ya ICC na Afrika-Dzonga wa swi tiva manjeni president Cyril Ramaphosa hi mhaka ya yini a vulavula ngaku a nga tivi ku ri a tikweni rako ku endleka yini tincini leswi a nge haya ni ya yi languta u languta yini u president ya tiko na ANC na yona a yi fanele ku va yi n'wi byerile ku ri yima la u vulavula so manje loko va nga koti ku n'wi byela swo vula ku ri president Cyril Ramaphosa a nga na intelligence agency leyi yi n'wi byela ku nchumu i president leyi
ngaku u fane ku ri a yima a yingisela ku ri moya u belela kwihi ku ri before a hlamula a swi endli sweswo nge ku ri Russia yi vekerane matlhari a yona a Cuba America sweswo a yi ta va yi rile a yi ta va ku ta va na nyimpi leyikulu ngopfu hi nga ku pfumeli Afrika-Dzonga yi ta va yi yimile kwihi a yi ta va yi vulavurela loko wena Russia hi mhaka yini u veka matlhari a wena kwala a nyangweni wa America a Cuba hikuva Cuba yi le nyangweni wa America a wu ta va veka layini kambe a va koti ku kombeta sweswo ku ri Russia na yona yi na ntiyiso ku yima ku ri wena America u nga veki matlhari a wena a nyangweni wa hina laha ku nga Ukraine a fanele ku va vulavula tano hi ma-politicians a njhani lowu kokanga u vulavula hi milomo mimbirhi hi nkarhi wun'we kwala ka milomo mimbirhi hi nkarhi wun'we swi kombisa yini swi kombisa ku ri hina varhangeli lavo va chavaku vanhu va le handle a va chavi vanhu lava va nga va vhotela laha va tikweni ra vona va chava vanhu lava le handle va lava ku tsakisa vanhu lava va le handle u nga vi murhangeri wa tiko xo sungula xa wena ku va ku ri ni tsakela loko munhu lowa le handle a ni rhandza u nga vi na mhaka na yena fana na mhaka na vanhu lavo va nga ku hlawula na vanhu lava u fanele ku ri u va languta President Cyril Ramaphosa a fanele ku va a byela matiko hinkwawo a ku hina va Afrika-Dzonga hi fana na n'wina va le Fora hi fana na n'wina va le America hi fana na n'wina va le Britain va le Germany va le Spain va le kwihi na kwihi hina milawu ya hina hi landzelela leswi hina hi swi endlaka loko va nga lavi ku xavisela movha wa vona swi lunghile hi ya xava movha ya hina kun'wana loko va nga lavi ku xava tigold ta hina swi lunghile hi ta ya xavisela van'wana loko va nga lavi ku xava matomati na ti-oranges ta hina swi lunghile hi ta ya ti rhumela ka matiko man'wana va nga chuhi va ku manjheni ku ta va na sanctions va nga nga yi xavi sweswi a ku na tiko leri ri nga dlaya hi ti-sanctions u nga vona ti-sanctions leti nga ya a Russia ti wisile Russia a ku na nchumu leswi nga tiwisi kuve tanihi tiko Prof hi languteka hi ri njhani loko swi ta ka timhaka ta milawu ya mafambisele ya timhaka ta matiko mambe hi langutela hi fana na murhi lowu hi xinghezi hi vitanaka a willow tree lowu loko moya u ta wu sukumeta hala loko u ta hala wu sukumeta hala hi languteka hi ri tiko leri hi nga ri na xiyimo lexi vanhu va nga xi respectaka a ku na matiko a le handle lawo a hi tshembaka sweswi loko u famba hi passport ya Afrika-Dzonga u fika matikweni man'wana va ku languta ku ri wena hi passport ya ntiyiso leyi hikwani ka n'wina ku endleka sweswo kasi wena hi kuma na vanhu lava nge hi vo Bangladesh le Wuhan munhu wa le Bangladesh a fika laha Afrika-Dzonga a khomile ID kambe u n'wi vona ku ri hi le Wuhan wa le Bangladesh so a ku na loyi a hi respectaka ka vanhu va le handle kasi wena leswi hi holova na vo Julius Malema hi ku wena u nge tiboda swi ta hina ti pfuleka a wu swi voni ku ri swi ti pfulekile na n'wana na n'wana wo tata nghena a endla leswi a swi rhandzaka hi swona so manjheni a ku na vanhu lava hi respectaka va le handle hi lexi a hi fanele ku ri loko hi ri na varhangeli va hina hi va byela ku ri endlani tiko ra hina ku ri ri va na ndzhuti ri va na dignity ri va na matimba vanhu va ri respecta sweswo a va kona a hi tseleni Prof mavhilwa ya sungule ku huma rini hi ku tiko leri a ri i rin'wana ra matiko lama a ya hloniphiwa ngopfungopfu loko la ku twa timhaka ta tifana ta ximunhu hi minkarhi ya va tatana Nelson Mandela ma hume loko ku ndleke yini mavhilwa loko ku nghena Jacob Zuma manje uferi loko a nghena i va tsutsuma na vo Gupta vakwe a endla swilo swo ka swi nga tivikani a dlaya na intelligence agency leri na yona
ku yiviwa timali manje va vona ku ri ku nghenele vantima lavo ku ngo va makhamba ntsena a va langutangi tiko va langutile swikhwama swa vona so ku suka nkarhi walowo a ka ha ri na wun'we na loyi manjeni a respecta South Africa nkarhi wa Mandela na loko ku ri a ku ri na swilo swo ka swi nga tivikani leswi a swi endleka hi nkarhi wa Mandela so fana na the arms game na nkarhi wa president Mbeki loko a vulavula hi African Renaissance a va n'wi chava a va respecta Afrika-Dzonga ku loko ku nghena Zuma swilo swi onheka ngopfu na Machangane va le Giyani va nga tivi ku ri hi vo Machangane va hleketa ku ri hi vo Mazulu van'wana va famba va ambele tiskipa loko 100% Zulu Zuma i swilo sweswo i tiko ri njhani ro tsala Prof ni ke siri nkarhi wa n'wina vana na ku hela ka vhiki lokunene na n'wina ikomo Prof i Professor Themba Sono mbatwini va kha va tisa tlhelo ra voho loko swi ta ka timhaka ta mhaka leyi nga koho van'wani va ku a hi tlelangi mani kha hi languta ku xana swi nga va swi vula yini hi vumundzuku bya tiko ra hina loko hi kha hi languta swihehlo leswiwani hi ndlela yaleyo kambe ke tsundzukani ku Kanalonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela languta nkarhi i 20 timinete ntsena ku bela awara ya 10 sala timinete ta 10 ne ta ku mina na wena hi nga bula hi leti na letiya hi ndlela yele hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga langutana na tona loko ta va ni vulavule na Prof swin'wana swi nga hetelela swi fika kwalaho ka ku hi ku minkarhi ya ku tala loko khi vulavula na vanhu vo hambanahambana van'wana va ta ku byela leswi van'wana va vula leswiya van'wana va kombisa timhaka ta ku se swi vula ku Afrika-Dzonga se ri le khombyeni swi vula ku yini hi ta hetelela hi vana na swikhiri leswi nga ta hetelela swi endla leswaku tiko ra hina ri tikeriwa hi ndlela yaleya se ivi swi endla ku vanhu va tikuma va tsanini we u ri yini ke 0860002543 hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku tshame ku va na nkarhi wun'wani dokodela a ri mutswaleli va vulavula na vateki va mahungu va kha va hlamusela hi timhaka ta ti-passport na yini hinkwaswo sweswiya loyi a kha a tshayiwa ka ti-passport letiya a tirhela i tsalele ndzawulo liya papila ra ku xungeta ku teka magoza ya nawu hikokwalaho ka ku va va kha va twisisa timhaka ta ku ongeti leswi swi nga vulavuriwa swi nga va swi hetelele swi va onhe vitu hi ndlela leyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga ta ti landzelela ku hela ka vhiki hi twa ku loko se hi vuya vhiki leri tako hi ta va hi khome yini mi nga rivali i siku ra vaongori ka mi kwihi vaongori hi le ka 0860002543 siku ra n'wina leri namuntlha tinyungubyiseni hi roho kambe ke ku na xikalavito la xikalavito nhlekani Inhlakani botela mfukeni. Epfukile bota mina mina minjani? Epfukile. Akhenza. Noko nga tivi ku ndava na nkarhi wa yina mi ta ni pfumelela na hi ku swa ku mhaka leti ni nga vulavulaka hi tona ti ni khumba hinkwato. Liya swiphaza ya ni khumba na liya ya ni khumba. So a ni tivi botela. A swi onhi nchumu ni mi nghenini n'wana mani a yini hi ta vo. Mi nge ni ze ni sungula hi liya SASSA leyi. Ya. Leya SASSA a hi le ka Malamulele ntsena botela. Ni twa ingaku i xifundza xa Limpopo hinkwaxo. Ma vona? Mutswari wa mina ize a va victim ya swona sweswo ku sukusela hi March. Ni tsundzuka na loko ni n'wi heleketa a Lost Richard a ni fanele ni vuya hala xilungwini ma swi vona loko ni fika hala xilungwini ni va fonela loko mi pfunekile na va ka a hi pfunekangi va fike va ku tele and then va ri vuya hi xa mundzuku and then hi fanele hi ta hi vo ma-2 hi ta hi ta khoma layini nampundzu ma vona and then vuye ni va hi rhela movha wa next door ku va va heleketa Lost Richard loko va fika Lost Richard va fike hi swin'wana swa vo ma-2-4 ma swi vona and then loko va pfula hi vo ma-7 hi vo ma-7 va byela ku ri no a va kheli va landzelela timovha letiya ta mudende ma swi vona ya all funds ma swi twisisa va tlhelela a kaya the following day va ya all funds loko va fika le all funds va ku ne a va yi ka bungeni mali ya vona yi kona va ta yi kuma loko va fika eka va tlhela va rhumela kwini kambe a Lost Richard ma swi twisisa bothwet
so sweswiwani nyana hi kona va nga kumanyana ya n'hweti leyi hi nge le ka yona sweswi leyi yin'wana va ha ri ku yi gideleni so timhaka ta SASSA nga ku ri popo hinkwato swi ta unboxed ende xitayele lexi ta vulavulaka hi xona lexa hi offline can you imagine mukhegulu a pfuka hi 4 a ya khoma layini a fika byeriwa ku i offline mukhegulu a nga tivi nchumu i to jika a bye va ri va offline so yi hinkwako hinkwako yi le ku tikeni so mi nge ni hetelela hi le ya sweswo to expire leswi xavisiwaku la maxopeni ne but mina ni na lagi ku ni loko ni munhu un'wana ni loko ndzeni ka business maswa la central so leswiya swa ku xavisa swilo swo bola bothele unfortunately a ka ha ri na lexi hi nga ta xi endla hi mhaka ku ri vanhu lava tirhanaka na swona swa tilayisensi swa ku teka swilo swo expire ne hi kona se manjeni va tekaku mali mina ni tiva na timovha ta kona leti taku na tiva ku loko quantum leyi so yi ze yi fika va ri sikisi ndzeni va ta ku tekeni ka mali ni na laki a next door ya mina va xavisa swakudya maswa va xavisa na mafole lamaya swakudya swa vona botpet ha swi tiva se manjeni ku ri hayi swakudya leswiwani swi expired se a va ha vileli na ti-cold drink ta vona a hi tona leto huma leyi ka khampani leyi hi tivaka ma swi vona vo ti endlela hala ndzhaku laha ti tshamaka kona so na lava vatirhi va kona loko va ta botpet na swi tiva ku ri va ta ku tekeni ka mali na timovha ta vona na ti vona va ta va tlhela va ka wena ni nga vileli wena hi ta ku vona ma swi vo fika va ti tekela mali loko va vuya va chucha mi kuma hi vo ma-6 va vuya leri va teke mali muni va ka you know almost only 5,000 na leswi hi nga ta xi endla botpet ende vona va swi dyi swakudya leswiya va swi xavisaka ina hi xo xiphiqo xa mehe xexo Paul Kruger leyiwani ma yi vona Paul Kruger leyi la Pretoria loko mi ze ku central ni mi vonini ku na switichi swa kona botpet a swi tiva ku va tinyahupe SAPS va teka kwini mali ya tinyahupe and then halawani lava swakudya va teka kwini so hi ta ku yini botpet ni nga ku mfumo wa hina hi wona wu hi hlelaka botpet ka ku teka decision ni mi twile bot inkombo ta mina khensa 0860002543 i makumembirhi ntsevu tibeleti ntsena yi bele awara ya 13 ku na muyingiseri un'wana hi loyi i nhleka hayi ni mi hlolela xidloko ntlhani mi saluta ka loko mi vulavula leswi mi nga vulavurisa swona na tatana Themba Sono namuntlha a khensa mativa minkarhi yin'wanyana hi tshama hi karhi hi vulavula ku i nge vhiki xibamu xa R5 or R1 hi ri byasi ku na vanhu lava Amerika a yi la kusuka ka mitolo yona ya ku lawula misava leyi loko swi languta kahle hi nga ti pfinyeli hi va ntiyisweni matiko lama faku emisaveni hinkwayo hi la Amerika yi nghenaka kona ene mi ya tisa ku loko mi tivisa kasi bibele leyi hlayiwaku yi hlayeriwa va mani na hikuva vanhu lava va na selengo loko mo languta va Libya ivhile kwale ka va Palestina na va Israel se leswi va vulaka swona Themba swona ni swi seketela 100%. Tiko leri ra Republic of South Africa ri kume xidemokirasi hi 1994 eka tatana Mandela loko munhu a lava ku hlamula swilo a ri khalanga swa muti wa yena a nga ri ni ta nga ti-commission because loko i ri murhangeri xin'wana na xin'wana ha ta vutisa va malume ta vutisa vahahani vakokwani va makhelwani a yi khona ku na swilo leswi hi xilungu va nge i prerogative power leyi nga na president that is why president i fanele a tiva timhaka ta yena va ni tsakisena hi laha ka timhaka ta intelligence a ni swi twisisi ku president swilo swa vona swa ti-commission swi hi dyela ku timali tiko leri ri fanele ri rhangeriwa hi ti-commission tiko leri ri fanele ri rhangeriwa hi tikhoto kumbe tiko leri ri na murhangeri na hi ku sweswi Amerika leswi yi ringeta ku ndla swona hina a hi byeleteriwi ku mina ni tlanga xitokofela na mani yona Amerika ku na leswiya swa va NATO leswiya mi swi twaka leswiya North Atlantic Organization Treaty ma yi vona a ku ngheni munhu a vulavula hi swilo swa vona hi ku hetelela ni ta ku hayi Amerika yi tshiki matiko ya van'wana vanhu va tinkela swa miti ya vona leswi swi vangaka swi endleni matiko ya vona yi va tshika va nta swilo leswiya hi ku hi nge pfumeleli kumbe un'wana a nghenelela timhaka ta van'wana inkomu 100
so vayingiseri mgana lona FM swi vula sweswo ntsena ku hayikho mina na wena hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka vhiki leri taku ku kha wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa un'wana wa vakulukumba lava nga na mavoko swinene i na voko kulukumba loyi i na voko xivona xa fuyaku xa kula xa anda xa anda hakale a ku fika laha ku hi khalanga ni lava xidonkani mana ntiko ni nga va na tidonkinyana se no twa ku se na ntlhambi kambe swi vitana mingisero wa mina Ike Ngobeni na hina yi fikile kwala i ta mi tisana nongonoko dzumba ra mina mbana ku hela ka vhiki lokunene mi tiphina mina ku ni ya kwihi sweswiwani hayikho a hi swi tshikeni i siku ra vaongori namuntlha se laha ni nga ta va ni ri koho ku ta ku ri na vaongori namuntlha laha ni nga ta va ni ri koho ku ta va ku ri na vaongori hina hi fanele va khensa ngopfu vaongori ni vula ku loko ngoma yi nga ri kona liya ya ku yi biwile nhoveni hi vo va nga hi hanyisa na hi swona vulaka ku i va tlhela va vula ku nga u ri masana hi nhlekani wa wena a wu hetisekanga handle ka Afrika wa vulavula